Kaunti ya Embu ni kumwe gwa kuria arutwo airitu maramukira tauro cia utheru rungu rwa tafarira ya thirikari nene na wabici ya mubunge murugamiriri wa atumia. Arutwo 25,000 kaunti-ini ino nio matanyitwo kugunika na tafarira ino, o murutwo akiamukira bagiti 8 cia tauro cia utheru hari o term. Undu uria utanyitwo gutigirira arutwo aya matiratira thukuru hindi ya kahinda kao ka mweri. We are reaching out to 3,555 schools. That's 36 schools targeting 355 girls, and they are going to get 28,440 packets of pan. Akiaria hindi ya kuheana tauro ici, mubunge murugamiriri wa atumia kaunti-ini ino atariria ati tafarira ino yukite kuguna makiri ma family iria itangirahotire kugura tauro ici kumana na ukia. Sinu igatethia muno eritu aria maumaga cukuru wa mweri rira magia periods maremwa aciari ao maremwa ni mukomagurira sanitary towels. Ukethira ingi yao ni maremererwa matura sanitary pants ni maremererwa ni kithomo, amwe engi ni maumire cukuru magia nda cia nebenya ka cia tene na nuko gutura sanitary pants mundu akagwira njira njuku cia mundu kimura ni akumugurira wakinagithie akinagwa mutegori ucio gutuma ciana icio ciekara cukuru guti mwana ugatiraga indiria mwana ari kavindari gake nukubota gututumira na njira mbega na mwana agakorwo cukuru na mathomo akathoma uria kwagirire. Tafarira ino ni gathiriirio ni anyititemi angi sekta-ini ya githomo makiuria andu a wendi mwega kuheana uteithio wao niguo kuhura njeki githomo kia mwana wa kairitu. Kitibuno ni ya kuroria ciana ciarutire cie thiini wa primary schools no kwiritu engi kana twana twingi twatwiritu twina kunja tutie cukuru no tubataritwo ni sanitary pads na matingi batawa nao ningi bo andu a wendi mwega aria mangibota gukigua mugambo uyu niragweta meyumirie nigetha amagwatanire na ofisi ya Women Rep Embu County nigetha tuvote gutethia aria engi nao matai cukuru na maina mabataro mama handu-ini ha Kameme TV gitagwo Ngina wa Wadiro.